Gini banyo ya ka junlong tenrai di bertip ya ka tenrai ke jongu saya dia. Bat kani ka jingsem ke jonga lagi. Ya kani ke jinglap ke jonga. Bat isem ru ba ngamong ba kimpen mi na kimi ke jela yo se gidon mi tang mi sufu ya ka jan saya mi nan ni. Bat habang ape ke level ke don ka level ke badan angin. Level tu tidak pentelah, kami sudah kan jelas naik level. But ngeladu siap tu dem, ngeladon meeting berpair, ngelayok punya kendu, but kila mendik IBCS, kila mendik SCG, kila mendik Cooperative Society, kami minang kajian. But ngeladon kerja keren nak kapor, bala kemuno. Dia ban penting kena, baik saya dia yang kata nerai. Kalau don kecik persang bani pun, aduh itu kisnam terter, but haka kan tarik jong benai freber, jong kisnam arga akui, kesorkar gelap fungsi bentar, ban penting kena yang long try. Kalau itu ia ka rangkong terus, but ka diwan berkemudian kum headquarter kum bersnong jong saya dia, kum Erisil Village. Sorkar jelah lembaga notification kabala penik ba approve the governor ba bala soy the commissioner secretary of textile department kala mi ba bala penting kena ya katenrai ngam ong ba kiwi kisnong kirai kim long try hitang ba di bendan ketmei katenrai na gom dapat penting kena ya kani kajing long try ba dang ha unne usnem layo ro ya gaji aita lembaga application, lembaga Meghalaya India Producer Association, but layo ya ka JIDA Geographical Identification kapana penting kena ba penerai kaum itu lano bat ya kata lala penting. Mengidan hagen ke segi kaba ngidan lang bat ki kumaong mana nadu ki nong riknyang adu ki nong tirksai ki nong iron kamtam natural daying ke airong tenrai bat kinong time. Ida nak kena ke annual general meeting gaji penduk ke baca sentisnem ke jonghi. Ngasngau ba kadi ke sini ke kemen bat bagi di bat song-song ku kinong song-song jongka temporary boy. Ke bagi dam dia kena ke sap ke bat tenrai ke ba ubli ulah ai kerpang na ke benta ke dong bekat hai ke jonghi. Ha ke ba ni syam bat nilap hakleng kari bat sabar dari India ke jongiru ki perkam ya kan ini jangan dia. Bat hari department ki ba fer dengan lek. Nginlap kijing ai sumha kijing pendan burong ni ki bahlor bat uta tertela ni ginong lek sumha. Kiju ai di dan kini jangan dia. Namar kata represent lagi ka mikmat. Ya ka burong ka komsang hadu kata. Dan mar kata kini ke sni ke komsang bat bagane kijing hot kijing pi kini ke sni hanga simet kadai kecing khot kaba ngada sukemen hadu kata-kata mangidon reka bathi ki nong thai ki bai ki jungi ki long tumin ki bami khmat ni snong bokher banyadon benta bathi mar baga subject lane ka phang kabadai bag sai dia kadai kabadon hasenda gadon jong very close to my heart badai bag irisive but bagani kini kecing post new kawang kenmau Ando kapor bagi long MLA lip mahek doktor jadi lapang ru i baju doner kan 4 km kini i baju iron seal
Badi mai iba bedin lenti bijuong nga bahagwe kesni hoy ciji jo kedi long try. Parangangawan na kesnong diwan. Ikong ronaro imi na dan ini laju ni kesnong diwan. Kesnong gabangi he nisan. Ha ki marjan jin jeng ni iba hawa jin jin kiding nang kancan sula. Nang kancan. Ini he nisan na kesnong di bakung kita. But takrang on pilong very close to my heart. But isang comment bagi positif gejong i lek mehe Dr. Didi Lapang. Ru kini kila urlong kini jing isu naga banta jong ki senong ki beper naga banta banwan ki jing rap ki kerpang. But hadin jong kesnem an hajar kapra kendai hadin ba ka sokar pedeng kila isu ya ka Riboy district kum ka aspirational district ki jing rap ki bakam kerpang milayo kapo Riboy.